Paralok tongin ya ngap shua kendiat ya kaneka kubor. Terwa ya kaneka san pula. Amar kumbaga ngalapan pau ka hoi madam tam tulok ka skim. Ti ngasim ya kadiru kalau ngasim no ba ngash pa ba. Nako an buku jekli hatu long ka pop si. Ada ngasim ta ka skim po konsumensi man ash po bilur Mekhale house kalong ka pop si. Balik kalong pa klase. Mo tenrei kani ngasmo ba kumui na paling nabikiman. Ngayon ng ikapanay ketiga mon. Several days later. National Youth Front HNYF Northern Region hakakatway trik urumpang araja arpun riu kala lej banya kendo markmat bat kibor penyat ke Civil Hospital Nongpo hadien balami ke jing ut na giriu pat ba halor ki babun ki jing bombit bombyang kentop na do ke trauma center ke intensive care unit ICU ke kamra ban sumar ya ki koi di bat kiwe pat. Keseng, hapo kaji alamu Education Secretary uba Don Roy Ksiar, kalai kran bat ke Medical Superintendent ke Dr. D. Bla, halor kita kimat ya kibakum ke Jaka Sumaru ke Syamjing ban penbiang. Nakal yang keseng kalau kentu jor baka tenat badai pet ke depan penbiang no ya ke Trauma Center, shispa naka shispa namar kumbalong menta la yojing tip baka dang dap tang 100% bat dang sa 10% ban pendap ya ka. Nalor kata ke HNYF kalau kentu jur banbu no da ke ICU bat kumju ru ke kamera sumar ya ki koidi namar kumbalong menta ki koidi bepang ki thia lang bat ki wei ki nongpang ha ke ju ke kamera. Laong badan teng-teng ki nongpang ki septing habalit bar habayo I badan sa ki pulit pahara bat ke bepin artatien lakin de ki pulit babahane bosnio ki ba omla bansanya bat kamlong ru ke bitenat ban pen thia lang ya ki pat ba nongpang bat ki koidi ki bepang ha ke ju ke kamera. Kane kadika kubor ka badang sulit kumba arsngi AA kabala penmi da usilong mail ngasu ko aban pentip lane peni ya ibarit adalbert ya ki jingduna ki badon hapo ki hospital sorkar bat kamde tang kane ka jingduna ki babun ki jingduna hapo ki hospital sorkar yole se ki bangim don por banjer ha kane ka video ka bamenta namar ibarit adalbert ilanut ban sngeusen bat terwa pisa penban kat ia ka sorkar te ka bakum no syu ka jingbet nya ka jingstat kata ngim ya tip syu hot kamlong ka basniu kane ka jingtemu jong ibarit henry ngikwa ban syu kuntu ban penbiang shwa hapo jong ka jela jong la jong ken ban pai khmat shwa ya ki bakam don kam ka jing yarap ken namar ba ki balik pha sumar haki hospital sorkar kiba kambun hi kide kiba duk kiba kerdu te hato kamha ba phin phai khmat shwa ya kiba duk ba kerdu kiba dang don kam ya ke jing yarap tang ba to kata kam lele henry ngisu ko ban pen ken mau ya phi ba ret kum ba phil ong ba phim de UMLA tang jong kawe ka constituency bat phi jukloi ban ya ba yakit ya ki jingkhia jong ki weiru ki constituency te kumta barit ngi kerpat jepi haba pilayo I kumne ya kaneka jingduna jongka civil hospital kabadon hanongpo sngeu bhase lekterwa byang sasan pholak naka MLS scheme jongpi syaka sorkar khnang bakan yo ban penbyang ya ki jingduna jong kaneka hospital kabadon hanongpo te kumta parlok ba je kum uwei na kiriu pat ba obarit ngadon ban penseo ban persngap tang dakini ki khendiat kentin kuble shibun yapi ngin saya kenduk bat pi saki wei pat ki videos ki badang wan Tingani kam dega first time ga bang terwaru yang ni san pulang mo tindai kani rumah sude ba kanu kajing sarong ya ka constituency haka kerteng jo constituency mle haka kerteng jo mali haka kerteng jo constituency sabtin no constituency mala bu kajing tho mala terwa sa minister tudampuram jongka JD department tengah iya kajing sta jongka department kumlukan penbiang yang taka ngamut yang kita benta ha bangar mana ban fulfill ya prosedur ha bedai kumlukan pendep ya pendep ya prosedur na benta ka ini ka operationalize si benta ka contribution